Mon sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ramtina tanga ngai khatu zong te in zain chibai le vek ule July ni khat zirtop ni ania tuntum chu Ukraine lam chanchin toy te in kanan soyanga minlo ngai thak sakle theu don nia chumi ma in zual ko kanan soi masave lokange ahun laya zai thiam zoram dung le wang deng chhuak anwam om vei ti hlasatu laleng moya Maenga kan chan vele ta Maenga te chung hi zonom police outpost thlanga khosa ania ama hi leikan sarawanga hunrei tak in en colony voin July ni khat chonudar khatvel khan Aizol civil hospital aboral ta a zoramin zai thiam kan nei kan chan ta hi kan ui hlea kan sun hle ni ti chuan international news le politics lama kan kai le donia Israel Prime Minister Naftali a chhuak ta a Prime Minister thar in huna mangvele don ta November ni khat hian Israel chuan in thlan pui anei dona party tinte anin buat sai mup renga heti lai hian Israel Prime Minister Sompalina niturin yer lepit chulak lu ani Naftali Prime Minister na noya khan yer lepit hi Deputy Prime Minister le Foreign Minister ani kopa tuna Naftali chuan heng ministry pani te hi a en kol vele thung don ani Benjamin Netanyahu sarkar thi ani theinan khan lepit le Naftali te hian in remna an siama Prime Minister na hi in chel chhok turin anlo in rem siam to a Naftali khan sang ni le som ni le pakhat zun ni som pathuma tang khan Prime Minister a chel tana yer lepit hian hun tlem te chawanei to a Israel history a Prime Minister din mun lua rei lo ber ani don ta ani hi atum linan Indian Prime Minister Narendra Modi chuan Russian President Vladimir Putin chu voin July ni khat khan telephonin a bele a Ukraine boina bok an soidu na ni pu Modi chuan in biak na manga inrem na siam poimo thu a soinon le Modi hian February ni som ni le pali March ni le ni saria te khan Putin hi alo beto boka khang hun lai kha indo tan tir lam khania Indian students te roi chua dan tur kha a soipui berani voina anin biak na hian good crisis le energy lam an soidun boka Modi hi G7 summit atel zo chi ania Putin laka mai phi fa ya tum ani mai thei Russian ten Snake Island an chuasan Black Sea tuipuya mun poimo tak mai Snake Island chu hunrei tak Russian force ten an op nuwa an chuasan ta Ukrainian armed force lam chuan operation na satakan nei nuwa Russian te hi anin nuk dok ni inan soi Snake Island hi mun lian tak nilo ma se apoimo ve reu maya Black Sea tuipui thunun theina mun ani tata anin chu na sarengani Russia hian Snake Island hi a ho ngai lo hrim Russia ramatangin a hla hrim bok komsa ni le som palia Russia in alakta Crimea atang khan mel zale somriat zeta hla ania Russian and historical links ani ran lo boka han kei puisa ho bur ngai na om lo ve boka ni thotan ni atang khan Ukraine lam chuan missile mangin operation an nei tan ta a Russian missile system an beya sipai pon thinwal ni nan soi missile an ka vele hian Russia lam hi man mo takin speedboat pani mangin anin saseng tan ngal ni in Ukraine Southern Command chuan soyani Maxar Technologies sin satellite manga thla an la ka tanga alan danin Snake Island hi Russian tenan chuasan fel toni Andriy Yermak head of the office of the president of Ukraine chuan tuntum operation chu a hlo tlin hle thusoya commander-in-chief of the Ukrainian armed forces Valery Zaluzhny chuan Russia sipaiten kan missile le silai mu an tuar zo ngang lova an tlan chetani ati ve bok Snake Island operation a hian West Ral thuam howitzer an manga Ukraine sipaiten an man thiam danin an lo modify ani Ukraine lamin an che that thu an soi chiam lain Russia lam thu soyero adang le hret
Russian Army spokesman Igor Konashenkov chuan Russia hian ril ru thatna lan tirin Snake Island hi a chhuak san ta ni atia ril ruwa zo na lo om ngal chu ti ni chuan nga tinge mundanga hian thatna an lan tir ve lo ni ti hi ni Russian Army thupuang tu Igor Konashenkov chuan ti hian a soizela Snake Island muna kan mission kan zo to a kan sipai te kan la chuaka heiwang hian Black Sea tuipuya food grains export akal chuan thei kan be sei Kiev hian food grains export lama harsat na siam tua min pu fo maya Russia in Black Sea alo thunun ve bok nen a hre chiang lo te tan oi om takania tuna chuan heng lai vela export huwa hian Russia a in rol lo ti a chiang viau to ang ati Ukrainian military Southern Command thupuang tu Naftali Huminiuk chuan Russia hian ral thua man la chuak vekem ti kan la hre chiang che lova Ukraine sipai kan la tir lut ri lo Snake Island outpost din hal chu kero chu ala ma lutuk deva kan la tum ri lo ati thala ka alan danin Russian force te hian an nu mathup nan an man ruwa te hi an hal chevek ninalang Russia rama chuan Snake Island an chhuak san chan hi thatna lan tir tumna angin an soi chiam maya ma se Ukraine chuan hei hi dot vekani ati ve tlat bok Ukraine ram in real boldan angin Snake Island hi Odessa in huama Ukraine food grains him takathon chuak thei a base om ta hle Ukraine Defense Intelligence Chief Kirilo Budanov chuan mei thla khan Snake Island poimo zia alo soi chuak to a he thlir kar thunun tu chuan Southern Ukraine lama import le export zong hi chu an thunun ti na ni alo ti to a adik mel viawani kha le chen kha Russian force ten Snake Island a buan khuara export a buai ngal ani kha tuna Ukraine kuta omle to chuan Ukraine hian sum nara nei vele theitong chu kumliam ta khan Zelensky chuan Snake Island hiatloa beram tlem te ti lo voter mi hring an om mi lo Zelensky chuan Ukraine ram chung mun dang ang bokin kan ramania kan humzel don ti na soya ma se kum khat em po ve ma in Russia chuan ala tamai khania tuna chuan apoimo zia hi ril fia angai to om love misal hlui painan Russia in Ukraine ram amangem ni Ukrainian Brigadier General Oleksiy Shromov chuan tunlaya Russia in missile manga Ukraine bom le tafak mai chungchang hi soya Russian missile za zela somnga hi chu Soviet hunlaya mi khania tunlai hian Russia hian missile hi aren lo khop maya ma se an missile tamzo hi chuan target pon fu hlei theilo sipai mun pui boman tuma civilian omna mall school le hospital te an fu zok ta thina civilian tam takin an thi pha thina ni zon thalai hola tang khan missile muzahni le pani layan kap chuak to a thamasa ain za le somni lain pungani heng zinga somruk le pariat zet chuan civilian omna andeng fu ni na soi Brigadier General Oleksiy Shromov thu soi le Ukrainian politician te thu soi hi ain person hle maya politician te thlir na tang chuan Russia hian civilian te abituma mi pui chi ai tir atumani anti UK Defense Ministry poin Russia ral thuam tamzok hi kumsang khat zakwale somruk bor chowami te an ninukhlom an lo ti ve boka Russia hian aral thuam hlui te hi aman na tur mang lova da drop nok ringot atum lova Ukraine rama hian apai ni berina lang zun ni somthum nimin khan Vladimir Putin chuan nuclear ral thuam ti tlem konga mala ka du thu a soi vele ta a chang le nuclear ral thuam man re don lo thu a soi thu la Vladimir Putin aril rudik tak hi khriat harani hi St Petersburg ka legal forum buat sai in khoma Putin chuan Ukraine run chan a soi le a ma se tun tumami hi chu a thu soi ma sa te ai khana dang le hret bok Donbas region Russia thi sen kai le Russian tong mang tu te hum himnan Ukraine hi kan be ani ati tin khovela remna le mon na a om theinan
nuclear ral thuam control dan soiho turin Russia chu ain hong rengani ati vele boka US po ni se turam mai po hian nuclear ral thuam pai bo vek hi chu an phal don lo ti hi zol nei ni lo po ina han hriat mai thei turania ti hian nuclear arms control ati le zo thina nga arukin an siam le char thovenarin oma chutiang vel chu ani hi engpo ni se Ukraine lam hian US ral thuaman mang thiam ve tran nina lang taboka Indonesia president le pu modi ate beisei angin indo na hi inbiak na manga hansoi fel mai thei ani angem kan thir zeldonia ole tun tumatan chuan tikhan kan du tok phot mayanga news thatlam berber on lam nei lova chop chua sak zel cheu kan tuma kan channel hi men lo hlut saka lo ngai thazel turin kan som non boka chiu kan lo me